You are watching BGPTV, the Father's Heart. This is Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tentsi, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart, abataswaza mukolo gwo, n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa, ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BGPTV, the Father's Heart. So katumwa oyebembere banyanyoko nayiwe mugende murole ekike kiriyo bantu bali bati. So ogwa batwale mugende. DJ abe kulembere, DJ some music for those people. Amwemerayo obwire obuwala bali kulemeseza ogende kyangulya kandi obwola mara orangambire kandi obwola kamara otere omunywanyi wawo okomere munyayikoni
Omulamu mberenga ndiso. Yaikona kunywani wao. Omulamu gurusi. Omulamu gurusa kuisana ankanyowe. Omulamu mberenga ndiso. Kali kuruserenga. Kali. Wakupai pakuterenga wababaye wakupai nasi. Tata mbuzi. Mokiana heru oku takabaile mwakuro maiso. Timanyoli basirege no, basirege wenka. Burusi no tumuriyange. Tumuriyawo inayo. Ato mutyo kubeto mkongu manine. Mkongu manine tata burusi. Ogenda na mirembe. Aba kristali. Atenta kukoleso kikeke. Okimanyire kimukamanye bali. Okubanza abiri na ina kuhura asatu nene. Okubanza abiri na ina asatu nene. Ego tata. Yakugamba ati ego. Rugayo iyo mukama owaho mugisa. Rugayo iyo mukama owaho mugisa. Kiki ekikwemereza heru. Ate okora yoki. Na nyongo ya
Mugurusi kata mugurusi mazile kurora ekota mugurusi kusana chukine oturaine ekota ata mugurusi ekenete kamuru wange kitinisa naito mukotu tiyo na government ko nja kusaba abantu tuenere ekota ata bije na tuwembera tuzine ekizina kihanga eryaitu erya Bunyoro then turahonezaho ekihanga erya Uganda oturamare byo turasaba nakusangwa DJ abaye aina yo ekizina kyo Uganda rundi tusobora kibembera omugurusi kabagamba roho tusobora kizina buzina hati DJ tulomungaro zabo ekyo kihoire tuja kuzina mukuru kabagambe natwebembera then nabandi turamujoininga tuzene ekizina anthem eyo Uganda ro kabina katuzine akagaruka warukonka ebikoba byembogo bi abyonka mubuya twerwanaho itwenka mukama natusinguza kakumaya nja kusaba omulaba nti kuno harugeyo omuntu atwereze Sara webale sitwe nerya mwana nerya moyo mwikirire sitwe alumu iguru Ranga isitwe ranga mwana nawe mwikirire tuza kusema hiki kile cyatezi cyagiro kina kusema mbano tubazodi cyane kuri omezi ati kandi okusima kwa kubuya tuli omezi tusinga Burundi isito kange nsina kama maka baza kuteka mweke ya Adam nebo gyomugisa tamwe ya kema ndiana izo nebo gyomugisa nagani gahunda no gaza gumugisa mu bintu bogumwe ati sinaitu kozekeno eno ekutandika
nange mukisa naye byobusinguzi tugaliko kwabaire kasikiso mukama waitu twale isiitwe nelya mwana nelya mwoyo wekirire katwekale hanyuma yesare genonge mugurusi timanyire biragiro yoine byawe abo kubo bungambire kuno twikale nyarura haro abasaija n'abakazi abatemere emiti emijagarara iwe emiti emijagarara ogimanyire tata mugurusi emiti emijagarara ngimanyire okwebayo hari urugire tebayo kuyihawo mugurusi tikurigamba ngo kiragiro kyawe nkirabizemu amaiso bayitukuyaho mulingo ni mugenyi okwenda ga mugenyi tayegenya tata mugurusi okwenda nenyunkuragire ikara he kuheba nyineka ikalira nyugamba nyinakeze kama kuhemukisa tata zengarizo twikale bantu mwikale mumazire kuikara mugurusi yego tata mugurusi ntumirege abaisiki bange ntumirege omutabani wange yabemberwa yaija n'abaisiki abo kubati mukakasizege kurungi obu mutumirege gwo kubanza aizire hamwe n'enkoko n'ebikureti bya soda nyagamba ono basakuba bamuguzire ati mutabani nkusaba ondeetera abaana bange abaizege enyuma ya waawe baije bampereze report ntakabaire kubaza n'abantu abo semereiro manyana abawo basemereirwe timanyi bakuzoka bataka semereiro bana bange mwebaleyo turugireyo mugurusi cyara akasana tikabokeze katokeze bayitija kubakuru nyonja kubaha akantu munyi wayemu nuko akatoya kukagenda ati mwana wange nazi waitu mugurusi abasaija bano bayizire hano ito tubaitaka ikirize kubaza nabo abo kubati tukumanya tugambike mugende mubakebere mubarole basobora kutuletera ekizibu mugurusi tugenzere twabakebera aha habairemu abarwaire abantu bajanjabire habairemu abarwaire mugurusi tata mugurusi abarwaire bayemu mugurusi abarwaire tubajanjabire mubajanjabire zengarizo nizengaro nkura kuri the sequence have been treated. Kaji She's trying to say that when she identified us, she found that a few of us were sick, but they have been treated. So there's an economic space. baitu mugurusi baitu tikikaho ile However, habairemu omu abaire mulwaire muno one was finally sick. omu akubalisibwa abaine abalisibwa omubazi aine ibale lyakubalisibwa tutakenga eiba agamba liti
bagamba ndamusima ntaoba alina bingi Talking Aramusimanta. Hati wakorotaka sente katukatulukya wasomo bagya muhenga mbiso omubazi gwayenga mbiso ayinayo mugimuhaireira niwo ogwo maisano Personally, I've been treated because I was talkative a lot. Treated with the microphone, so I'm okay myself. mugurusi nga mbiso bagimuhaire atondi tumugarule kwaha mugurusi There's another one who is sick. baitu hari omukuru waitu owakusobora kujja haliyondi hati tutamubinga kwamu mugurusi bakwikirizo ikale Thank you. ati muije nyumba hereze transport Now come Gurusi. Gurusi. omaze